adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Lalu si Nabi Muhammad, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Indarajat simpagyanun iman, kapituan tag-isa atawakan kapituan tag-tu darajat. Impina kamataas dahil kapituan tag-tuyat tu, a'laha qawlu la ilaha illallah. Impina kamataas darajat simpag-iman, amuna yung qawlun bil lisan, hipamong sindila, mamong indila sin sarayaw-rayaw hilalaungan, sarayaw-rayaw kallam, qawlu la ilaha illallah, among inmamong siya sinwayrun Tuhan duka yung batmalain kan Allah Ta'ala. Amo ito yung pinakamataas. Yung pinakamababa isab, darajat sin iman, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Among inmamut kau sin uno-uno lummi, uno-uno kapipiriglo handay nunaran, iyon mo yato, inyat tulamod day nga pag-iman. Inyat tulamod day nga pag-iman. Hauno siya nakalam na pag-iman. Amalu bil arkan, hinang sin anggaw takbaran, amoy mamut kau sin uno-uno lummi, atawakan makapipiriglo, hakarahandanan, inyan hinang sin anggaw takbaran, nakasud pasyayan, palang kuman sin pag-iman pag-iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iban long sin Nabi Muhammad, ing kasipog lamod siya ring hatingian sin pag-iman. Ing kasipog, bukun yan nakabot ang harila si manusia, bukun nakabot ang haanggaw takbaran si manusia, bat malain kan nakabotang hapangatayan si manusia. Inmatan bariman, suway mag-agad, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, indila niya, iban sin pangatayan niya, iban sin kakahinang, sin anggaw takbaran niya. Sartain iman mga tayo manghud na mga agama Islam, aun siya unong rukun. Ini siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak tuman siya naasubo si malaikat Jibril. Law si malaikat Jibril, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Naasuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang unin pagyanong iman. Law si Nabi Muhammad in pagyanong iman, an tu'mina billahi, parat sayahunin Allah Ta'ala, wa malaikatihi, iban parat sayahun in mga malaikat niya, wa kutubihi, iban parat sayahun in kakitab-kitaban niya, wal yawmil akhiri, iban parat sayahun in adlaw akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, iban parat sayahun in qadar, fargantaan din Allah Ta'ala marayaw, iban fargantaan mangi. Impanag na din harupun iman, an tu'mina billah, parat sayahun mo in Allah Ta'ala. Biaring yung pagparat saya pa Allah Ta'ala. Yung pagparat saya pa Allah Ta'ala na lang kung upat parkala. Ini kaisa niya, al-imanu biwujudillah. Parat sayahun mo in kaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karuan niya, al-imanu birububiyatihi. Pagparat saya mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin siya, tunggal isa-isa nin tag-amulay hakatan piya panjari niya. Ini katunya, al-imanu biuluhiyatihi. Pagparat saya mo, sinuwayrun Tuhan mapatut pagtag-ipunan pagkasabunalan bat malainkan Allah Ta'ala. Ini kaupat niya, al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Pagparat saya hakangan nganan iban kasifat-sifatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Impanag na ding haupat subay mo parat sayahun sin aunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin yung kaingatan yung sin aunin Tuhan. Kaingatan mo yung aunin Tuhan atas tu farkala. Ini kaisa al-aql. Akal pikiran si manusia bang niya pa kayon kaingatan na sinaunin Tuhan. Ini karuan niya al-his, bananaman. Karena naman si manusia sinaunin Allah Ta'ala. Ini katuni asyar, syara sinagama Islam mamait ay sinaunin Allah Ta'ala. Manusia bang siya tawa akal dah, bang marayaw rin akal niya, wayrun kimangi at tawakan, wayrun nakasubran ingat niya, asal kumahagat siya sinaunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan in Arab gimba, wayrun nakapangadji Quran, wayrun nakapangadji hadis, wayrun nakapangadji madrasah. Sa hawak tuman siya naasu bima arafta rabbak, biarin yung kaingat mo sin Tuhan mo. In jawab niya, al-atharu tadullu alal masir, wal bi'ratu tadullu alal ba'ir. In bakkasiki si manusia doon nakahalupa at awakan nabuhangin. Bang kakitaan mo sa kasinsiki niya, mamaytay kay mo sin aun bakas, taon nakakik doon halupa yan. Wal bi'ratu tadullu alal ba'ir. Iwan nimpa bakas sinsiki sin unta, mamaytay kay mo sin aun bakas unta, nakakik doon halupa yan. Ubusan pa si imian, bukul kalaung yan langit, iwan sin lupa, in kabudburan, iwan sin kadakat-dakatan, ala tadullu alas sami'il basir, di pabahayan manunjuki mamaytay kay mo, sin aun in Tuhan makarungog, aun in Tuhan makakita, nagpapanjari hakatan, piya panjari niya ini.
Sumukawa minsan pabihat toon paring hamamang sa manusia, di sila kumahawad sinaunin Tuhan. Biasin jima to hawak tu Abu Hanifah, jima to hahula India. In mga tao ini tumpukan pagtawon as-Sumaniya. Kaya to nila Abu Hanifah, karena dahong nila magluhat ti Abu Hanifah. Pailuhan nila di sila kumahawad sinaunin Tuhan. Sampai nakaalok sila man kan Abu Hanifah. Doon man sila kan Abu Hanifah, wayron sila jawaban ni Abu Hanifah. Sa inang Abu Hanifah, balik man kamulong niya konsuma tawakan kunisa. Haupunta, di matuman hangkad daw, parawan daw nagbalik yung mga tao yun kan Abu Hanifah. Ampas sila imen kan Abu Hanifah, mada tapulo ya Abu Hanifah. Habihaw, unin ka pa mo mukha mo ya Abu Hanifah, unin ka sambong mo. Simpa nga subuya sumuna mo kay mo. Laong ya Abu Hanifah, rahimahullahu ta'ala. Ana ufakkiru fi safinati mamlu'atun bil bada'ah. Nagpikira ko lang niya sing kapal tugob sinluluanan. Kapal tugob sinluluanan, minig dengan sipak hula, timulat pahambok hula, sampai dimunggu siya pajambatan. Pagdunggo niya lang niya pajambatan, nahawas inluluanan, hawairun libur naghawas kanya, iban wairun kapitan nagparangan kanya. Bihat yung natali Abu Hanifah. Laong si mga tao yan naman tinatali mo ya Abu Hanifah. Nagtali ko sing kapal, minig dengan sipak hula, dimunggu pahambok hula, sampai dimunggu pajambatan, tugob sinluluanan, ubos nahawas sinluluanan, hawairun libur naghawas kanya, ubos timay ko din kapal, minig nagbalik, hawairun kapitan nagparangan kanya. Laong Abu Hanifah hu naman tinatali. Laong si mga tao yaon, bang bihat turay natali mo ya Abu Hanifah, idan laysa laka aklun, wairun lang niya akal mo ang dahat to. Laong Abu Hanifah, wairun akal ko, wairun lang niya akal mo, karena di lang niya kaunon sinakal, miging kapal, dumakan, dumatung, dumunggo, us mahawas sinulun, hawairun nagparahan kanya, iban wairun libur naghawas kanya. Laong Abu Hanifah, bang lang niya ri kaunon sinakal, mibihat to, labi aw lari kaunon sinakal, maaunin langit iban sinlupa ini, maaunin kabudbura iban karahat dagatan, mapapanjarin katan, kaya panjari bang wairun nagpapanjari kanya. Labi aw lari yat to kaunon sinakal. Lumupad implin pataas sin langit, basi lumupad bang wairun nagparahan kanya. Di kaunon sinakal dumagan in sasakatan bang wairun driver nagparahan kanya. Di kaunon sinakal dumagan in kapal halawd bang wairun kapitan nagparahan kanya. Labi aw lari kaunon sinakal piapanjarin dunya ini bang wairun nagpapanjari kanya. In dunya ini mga tayo mangud na mahakam Islam. Maglibot sa din hinang halam sing kauhaan tagupat kajam. Naglilibot in dunya ini. Taliun mo kung in dunya ini tibulong. Ubus limiligot, yari kita hababaw sin dunya ini. Ubus kau makaupa baba, ubus kau makaupa taas. Sa impananaman mo biada ka upa baba, minsan kau haun hula. Minsan biar inligot sin dunya ini. Bangkun wairun pia panjari sinallahu ta'ala sarayaw rayaw pia panjari. Amunaing gravity, nagputos sin dunya ini. Mari kita nyo mahulog. Sulay kunin bulayan. Tindog ka rin hataas ang pangupaliguta. Unubahin pananaman mo rin dun ubus kau makaupa baba, ubus makaupa taas. Pia panjari sinallahu subhanahu wa ta'ala gravity. Magutong ka, tumari panghinlupaan, di kita matanak, di kita mahulog. Dahil di halunya ini. Nabang wairun Tuhan nagpapanjari kanya. Unubahin para saan sing kita nyo. Nagliligot in dunya ini. Bang wairun nagkontrol kanya. Adakah na magtakbi iban bulan. Adakah na magtakbi iban sin suka. Adakah na magtakbi iban sin duhaing planet. Ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun hot earth. Subhanallah. Kawasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab din dito, dahil hapagparat sa pa Allah Ta'ala, subay na to kaaharon sinaunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, al-his, pananaman. Kananaman si manusia sinaunin Tuhan. Bang kau ratungan kasigpitan, makapangayo kau doa pa Allah Ta'ala, ya Allah pasan niya nga ako. Bang kau ratungan kalamma, makapangayo kau doa pa Allah Ta'ala, ya Allah pakasaya ko. Bang kau ratungan kamiskin, ya Allah pasan niya ngayong kabuhi ko para ya ako. Dihiran ko sin Allah Ta'ala rejiki. Dan dito hato ka na naman mo sin aunin Tuhan magdril kayo. Aunin Tuhan magmustajab sin doa mo. Ini jimaturay sa bahawak to sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak to man panuga na indunya, panuga na indinlupaan, wairun na ulan niya. Dito yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si masambahayang adlaw Jumaat. Yimut ba siya atas si mimbar, miyat tukanin Arab gimba, ya Rasulullah, nagyuja na kami, wairun na ulan, wairun na mabuhi panghiyanom, wairun na mabuhi kahayup-hayupan, wairun na makaon nila, wairun na mainom nila. Pangayo ko doa Allah Ta'ala, panauhi kami ulan. Nagtuwi imangkat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sindual iman niya atas si mimbar, imangkat siya na ngayon, doa Allah Ta'ala, saruun doon, timigid dumin hula, nanganduman in hula, nagpaturunin Allah Subhanahu wa Ta'ala ulan, kaya na naman,
sintaon nangayo dua ayaon kaya na naman sin kasahabatan nakasaksi sinaw na hati in Allah subhanahu wa ta'ala magbumustajab magtatayma sin dua sin ipon niya. Nagulan na rin adlaw Jumaat paadlaw Sabto paadlaw Ahad sampai niyawot paadlaw Jumaat susungon masimasin ulan miat tunay sa bin Arab gimba para Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah pangayo kau doa pa Allah ta'ala paundungan in ulan. Imam Katay sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin dua limania nangayo siya doa pa Allah ta'ala pia hundung naisab sin Allah subhanahu wa ta'ala in ulan timampal kanila sin aun hati in Allah subhanahu wa ta'ala tumatayma sin pangin doa sin ipon niya. Kaya na naman sin mga silayat to. Damikian kaya na naman sin kita. Bukod sa jahat kita muslimin na kananam sin aun hati in Tuhan. Ba't malingkan sampay doa yung agama. Kaya na naman nilang mati-matan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihil maun kanila. Sumagawa sadya in kalaungan sin sila. Wayrun latiyung galing Allah subhanahu wa ta'ala. Piyag ibadatan. Damikian syara sin agama Islam. Mamay tayo katutanyo. In Quranul Karim. In sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakamataod piyag balik-balik ka na sin Quran. Sin in Allah subhanahu wa ta'ala aun. Sin in Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mapatut pag-ibadatan sin kita nyo. Afarman sin Allah ta'ala suratul Baqarah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ya kamu mga manusia pag-ibadat kamu patuhan nyo. Isu in Tuhan pag-ibadatan nyo. Alladhi khalakakum. Amo in Tuhan nagpapanjari kanyo. Walladhina min qablikum. Siyaray sabi nagpapanjari ha mga ummat na kauna rin kanyo. Laallakum tattakun. Mura-murahan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magmabuka kamo. In ini subay na to parat sayahun. Sinawn in Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaroring hapag-iman pa Allah ta'ala. An tu'mina birububiyatihi. Parat sayahun min Allah subhanahu wa ta'ala. Siyang katantag amulahi. Hakatan dia panjari niya. Siya magbuhi ang manusia, siya magpatay ang manusia, siya magpapanjari ang manusia, siya magrijik ang manusia, siya magparatong rijik ang manusia, siya rin sabi magparatong kamiskin ang manusia, siya magpaturon sin ulan, siya rin magpatubo sin katanpang yan, maging lupaan ini, wayroon limbang niya, tunggal isa-isa niya, wayroon sa kuto niya, tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapanjari ang katanpya panjari ini. In pamaham ini, pag-iman ini bukod sa jahat kita. Inna marat saya sin in Allah subhanahu wa ta'ala siya magbubuhi, siya magpapatay, siya magrijik, siya magpapaturon sin ulan. Sampay duha yung agama, sampay magsisyirik, kimakahal sila panawhid ini. Kimakahal sila pag-iman ini. Intanda niya lang sin Allah ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, layakulun na Allah. Apabila mo sila asubuhon, mga sila musyrikin, panghisyoy nagpapanjari sin langit, iban sin lupa, injawab nila Allah, injawab nila Tuhan. Asubuhon may duha yung agama. Yung mga Christian yan, isin nagpapanjari sin langit, iwan sin lupa, injawab na Tuhan, God. Isin nagbuhi kayo, magpatay kayo, injawab na Tuhan, God. Pangbihat to, simo yung pag-iman sin sila iman kita. Hangkan yung bariman, imatan bariman pa Allah Ta'ala, bukun yung pag-iman nila timubtub sa jaringi. Ba't malaingkan, miyari sila, limaton sila, paruwa yung pag-iman. Biya na sin al-imanu, biuluhiyatihi. Pag-iman, sinwayroon Tuhan, mapatut pag-ibadatan, pakasabunalan, ba't malaingkan tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna bang ko magsambahayang, subay karna Allah, bang ko magpuasa karna Allah, bang ko magzakat karna Allah, bang ko mangayo dua, subay wayroon pangayuan mo dua, ba't malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na wayroon nakasud pa pag-iman, wayroon nakasud pa ka-Islam, induha yung agama, yung mga sila magsisyirik, yung mga sila ini kafir, yung mga sila Nasara, iban si mga sila Yahudi, minsan sila kimahakat patuhan, batuhan yung taga-amulay hakatan, at atad kala, wayro nila tiyong galin Allah subhanahu wa ta'ala, piyag ibadatan, di sila makasud, palikusan sin agam Islam, di sila makasud, papagyan pag-iman. Sa mayta, induhang agam, sin Nasara, hina nila, tuwin Tuhan. Amoy pagtawa nila, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, in mga yatto, Trinity amo in hambuk, baran lang niya, atawa kan nahinang to, in baran sin Tuhan, in yatto kufur sin Allah Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu, inna Allah thalithu thalath. Nakufur in mga sila namong, in Allah subhanahu wa ta'ala Trinity. Hasabab din dito, in kataan, ang in manusia, wayroon niya tiyong galin Allah Ta'ala pag-ibadatan, nakawa siya ring halikusan, sin agam Islam, nakasul siya rin halikusan sin mga tao nagsisyirik in pag-ibadat subay tunggalon ng Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a pag-ibadat kamo po Allah ta'ala iban ayaw kamo magsyirik
kanya hang sulag uno-uno. Ini kaupat dengan pag-iman pa Allah Ta'ala, al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, parat sayhon mingkangan nganan sin Allah Ta'ala, iban sin kasifat-sifatan niya, amuin ngan, iban sin sifat biyata niya halam sin Quran, atau bahkan biyata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasunna niya. Amo itin panagnan rukun iman, subay parat sayhon Allah Ta'ala. Ini karuannya, antuk min billahi wa malaikatihi, parat sayhon may mga malaikat. Parat sayhon natu malaikat piapanjar sin Allah Ta'ala, daing hasahaya, ada pun manusia piapanjar sin Allah Ta'ala daing halupa, iban damitkan injil piapanjar sin Allah Ta'ala daing hakayu, ada pun malaikat piapanjar sin Allah Ta'ala daing hanur. In malaikat piapanjar sin Allah Ta'ala subay natu parat sayahun in kangan-nganan nila amoy biyata sin Allah Ta'ala, iban biyata sin Nabi Muhammad, iban sin uno-uning kakahinang amoy fardakan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biya sin malaikat Jibril piagwakilan sin Allah Ta'ala magtukbal sin wahi pakanabihan iban karasulan, Mikail damit ken piagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin ulan iban sin katumbutumbuhan damit ken Israfil piagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghuyop sin sangkakala, malakal maut piagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mag-ig nyawa sin katan baranyawa demikian in mga kamalaikatan mag-record, magsusulat sin kakahinang sin kita nyo hinang mga iban marayaw kiraman katibin, demikian onday nga mga malaikat piapanjar sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, naraak ni magjaga sin sulga, onday nga mga malaikat naraak ni magjaga sin narka, onday nga mga malaikat naraak niya mga subukato tanyo halam sin kubol sin tupa nga subu, marabbo ka hisin Tuhan mo, madino ka unin agama mo, man nabiyo ka hisin nabi mo, asubun ko sin malaikat amoy naraak sin Allah Ta'ala, dahil doon magjaga halam sin kubol, demikian bang murid majawab pintu pa nga suwet to, onday sa malaikat diak sin Allah Ta'ala magluwak kay mo rin halam sin kubol, sampay magsilawak ko bang sadya diungog, bang sadya daw si Nabi Muhammad, karunguan si Manu si silawak, sin tao halam sin kubol, hawak to siya luwakan si malaikat, mapatay imanu siya, sin kabinsanaan, si manusia halam sin kubol, siksa un luwakon si malaikat, amu inaraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, parat sayahon natu ingkatan ka malaikatan, amu insibu, dan nasabot ingan nila, iban wairun nasabot, intaod nila karna mataudtod sila, aun kiabait si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inhang kaadlaw sadya magtawap, dahil dito pagtatawapan si mga malaikat, dun hatu atungod sin Kaaba, dito hataas sin langit, intaod nila kapituan nga ibo malaikat magtawap, yato tiap-tiap adlaw, in makatawap ha adlaw ini ha konsum, di na siya makatawap, dukain na isabing tumawap, kapituan nga ibo ha adlaw konsum, pag adlaw kung isa, dukain na isab kapituan nga ibo, bista ha sadya kuno, in kapituan nga ibo, hangka tiap-tiap adlaw yato magtawap, taod si malaikat magtatawap sadya, hamuin, haadlaw lima bay na rin katutan nyo, iban haadlaw susungon pasingkitan nyo, masi-masin taod si mga malaikat at tumagtawap, narukain pa yung malaikat, iaasahin sin Allah Ta'ala ang lupaan, iban hakalangit-langitan, mataud-tuod subay na tuyat tuparat sa huling katan, kamalaikatan karna di masampurna, impag-iman singkitan nyo apabila na to himutingon, inhambok din mga malaikat piapanjar sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini katuro kun sin iman, antu mina billahi wa malaikati wa kutubihi, suway na parat sa yung kakitab-kitaban sin Allah Ta'ala, piaturun niya pakanabihan iban karasulan, sibuda kiyabayta ingkangan nganan sin kitab iban wayruun, suway na yat parat sa yung adapun kiyabayta ahlam sin Quran, lima rain taud niya, amuna in suhuf, at Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, iban sin Al-Quran Al-Karim, piaturun pakahinapusan Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sumunod dahil harukun iman, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, subay na parat sayaw in karasulan piarasin Allah Ta'ala, in panagnaan dahil harasul, amuna in Rasul Nuh alaihi salatu wassalam, in kahinapusan niya Nabi Nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabang sa pama Nuh alaihi salatu wassalam, siyang panagnaan Rasul, uno nahi Adam alaihi salatu wassalam, uno nahi Idris, karena nakauna Idris din kaniya, in hi Adam iban Idris, in sila bukon sila Rasul, bat malingkan in sila Nabi, may tayat tuwero nagparayin Allah Ta'ala Nabi, karena in kaunan sin anak apo nila, in kaunan sin ummat nila, ibang sila makakita na kan Adam, makakita na kan Idris, simingud na sadya sila, minsan sila di na hinduan, minsan sila di na pasampayan, simingud sila, hakakitaan nila maghinang marayaw, adapon hawak tuhino alayhi salatu wassalam, limag lang yung pagsyirik, naaw ng pag-ibadat, parukayin din Allah Subhanahu wa Ta'ala, asabab din dito nagparayin Allah Ta'ala, kan Nuh alayhi salatu wassalam, iban sin hagitungan niya, kanabihan iban karasulan, in kahinapusan niya, Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, in Nabi Muhammad, Nabi siya iban Rasul pa, kaano siya wal Nabi, hawak to timurun ayat sin Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
basta kau hangasin Tuhan mo nagpapanjari kay mo. Dan dito hato na ko siya Nabi. Sabi ko pa siya Rasul karna wayron pa siya piyawajiban sin Allah Ta'ala magpasaplag sin wahi suway timurunin ayat sin Allah Ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan dihay ni nakuha na si Rasul karna naraak na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magpasaplag sin agama Islam. Parat sayo nato ingkatan kanabihan iman sing karasulan piara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di nato manjari himutingon inhamog daing kanabihan iban karasulan karena bang nato yato himuting di masampurna in pagiman sing kita nyo. Ini kaliman niya wa antu minabil yawmil akhiri subay mo parat sayo ninadlaw akhira parat sayo sinaun kabuhi halam sing kubul puas sing kabuhi den dihadunya aun kasanyangan halam sing kubul aun daisab kasigpitan halam sing kubul sumanyang kau apabila najawab mo intu panga subo si malaikat halam sing kubul demikian sumigpit kau apabila rin majawab intu panga subo si malaikat halam sing kubul demikian aun pagkiamat makiamat in dunya maluwing katan dia panjari ini maluwing katan dia panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bat malainkan makapin tunggal dakuman ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram in katan sin Allah Ta'ala malanyap da bat malainkan in makapin di malanyap tuput tunggal in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sin adlaw qiyamah ma'aun in paghisab maaawin kabuhi si manusia halam sing kubul nila artinya manawin tiap-tiap manusia dahil hapakubulan niya matu paparang mahsyar dahil dito hatu hisabun in amal ibadat nila bis tahun in kangian nahinang nila iman demikian bis tahun in karayawan nahinang nila demikian hitukbal day sab kanila in mga record amo in kakahinang nila rin dihadunya ini bangkaw kaya tukbalan sin record marapit patuo ikaw na yan magparuntungan bangkaw isab kaya tukbalan sin record marapit palawa at tawakan na yung hatay kuran mo ikaw na yan manusia makananam sin kasigpitan siksa din Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian hadlab akhirah para siya sing kita nyo aun in pagtawakon mizan titimbangan sin amal ibadat bang miugatin amal ibadat mo pa marayaw na makasud ko palang sin sulga bang miugatin timbangan mo pahinang mangi na makasud ko palang sin narka demikian dito hadlab akhirah aun dito hud iinuman sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in taud sin duluunan sadya sa sauk sadya gayong pag-iinuman sin ummat sin Nabi Muhammad biya sin taud sin biya panjer sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bituon iniinuman yaon bang kau makainom di na kau uhawon salama lama karena inlingkat sin tubig yaon biya siya sa pantun gatas inlanot niya demikian inlanab niya biya siya sa pantun tunog pusukan hasabab din dito bang kau nakainom din dito hatu di na kau uhawon salama lama wa insyaallah Ta'ala makainom kita nyukatan demikian aun din dito insirat taytayan yaon aun hababa niya kayo nalalaka kayo mapaso tumaytay kataan manusia din dito aw nareng mga manusia imbis kay na tumaytay biya sa pantun kilat imbis kay niya sa pantun kilat di niya minsan ka na naman impaso halam sin afirar ka jahannam di niya minsan ka na naman impaso hababa sin taytayan niyaon karena imbis kay niya dumakan imbis kay niya linyo matukahan sipak aw deng mga manusia imbis kay niya biya imbis kay sin pangatod si manusia aw deng mga manusia biya imbis kay sin kura dumakan aw deng mga manusia biya imbis kay sin taw magdakan aw deng mga manusia biya imbis kay sintaw magpanaw-panaw sadya mabaya siya dumakan di siya makarakan bihat rin kusog niya aunday nga mga manusia mag-ilod sadya di siya makarakan di siya makapanaw ba't malengkan mag-ilod na sadya siya sampay siya mahugpalam sin kayo wa na'udhu billahi min dhalik demikian suway na to parat sayawon sin aun insulwa Pia panjar sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tutungbasan ha mga bariman, tutungbasan ha mga manusia nag-amal ibadat, nagtataat kanya, nagtataat para Rasul sallallahu alaihi wasallam salama-lama paghulaan si manusia nikmat sa laggo magulay manusia alam sin sulga karena yaon ning katan kasanyangan yaon ning katan kasusuakan si manusia amuin wayrun panaangan-angan sin pangatayan niya wayrun padiungog sin taingan niya wayrun pakita sin mata niya yaulin sulga pia panjar sin Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup katan demikian oni narka pia panjar sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kasiksaan ha mga sila musyrikin magsisyirik magsasakutukannya kasiksaan ha mga kafirin kasiksaan ha mga munafiqin kasiksaan ha mga sila magmaksiyat himihinang sinlanggal sara pa Allah Subhanahu wa Ta'ala subay na tuyat tuparat sa iyong katan ingkahinapusan niya an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi subay mo parat sa iyong qadar fargantaan din Allah Subhanahu wa Ta'ala sibu din fargantaan yan marayaw at tawakan mangi
Inya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan kia sulat na halawhil mahfuz. Ingkatan sin kia sulat amuyat tunjuma tumayak ko iban sindi. Pajatuhnya tu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Mattantunin panagnan pia panjari sin Allah ta'ala amunin qalam. Faqala lahu uktub. Laung sin Allah ta'ala qalam. Uktub sulat kau. Laung sin qalam. Wa ma aktub. Unulongin isulat ko. Laung sin Allah ta'ala. Uktub ma huwa kain ila yawmil qiyamah. Sulatan ingkatan jumatu sampai paadlaw kiamat. Sampai makiamat indunya. Siulat na sin qalam ingkatan jimatu halaka unayat tu iba nasusungun sin kitanyo. In pagsulat ini kay man nga ibu nakaunin pagsulat sin kalam deng hapagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dunya iban na sin luun niya bima na nakauna in amuin paragantaan pia sulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala kalam asabab din dito subay kita nyo magrida hauno-uno injuma tu kato tanyo bang kita nyo magrida wairun pagduarwa ingkatanyan hikarew sadya kato tanyo karena in Allah subhanahu wa ta'ala di siya magpaaon bang inyan hikabin sana haipun niya bat malaimkan hangkan nabin sana in ipun niya daing hasabab sin kakahinang sin sila natubtub na sadya rendi yari pain guru gakandilan sin kami akid mangid ko hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan Syekhana. Tukbal na to ipagsukur hakuro na to ay doon na mo biya mga tiya titakin niya tatantan tiya yuntod niya rin kapuunan in tungod papag-iman in kajinis niya katutan niya supaya sumawa marayaw katutan niyo in amoy in tiap-tiap tisulakan nasabot niya to amin lamod to na pagkala ingaton sigkitan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na in pag-iman lamta in siya ini darajat hikarwasin martabat hikarwasin ini pag-agama singkitan niyo muna na in ka-Islam in sumuno niya in iman in hikato niya muna in ihsan pag yanon yan nakasud halawon sinamoy in hadis sin yan apanagnaan sin kitab sin Imam Bukhari tawag sa hadis Jibril hadis Jibril pag yanon sin sila na inyan hambok dahil ka mga di man dyan na to tinggalan yung mga yan sabab na in mano siya aun darajat niya hatungod sin pagkala sin pag-agama na murah-murahan in kita niyo amuin bukon sadya dumungog habi sin bihaon atau umatod sumagawa suway na to pagtuyuan ng ginawaran na to pumasil sin mga yato katantan sabab karna kaniya kita niyo mga katawtay mga kuran mag-amal kaniya kita niyo maghinang sin parusukuan na to di kapag baywi mga bihain in pagkala pag-agama di ito di kapag baywi in anak himinang sinsuko niya in ama himinang sinsuko niya ina himinang sinsuko niya tataan kita niyo kaniya di kapag baywi in mga yato na abihayaon long ta dahil mga nasabot siguro na to ito insyaallah ta'ala amoy in ini kalu-kalu mapaluag ito itukbal ko kan Sheikh alim muna in kaptangan abihayaon insyaallah. So, alhamdulillah mga palangkan na kami Islam ito yung sa lingkat-lingkat wasihat siguro untuk kalasahan kan Syekh Sansiban paliharan si pag-iman serta nasabot niya nakatan sa siguro kalasahan Syekh Cikari Muhammad in katanya to wala po sa tayutod niya nakatan na kuan alhamdulillah lang taring hamak na sin iman sampai long taparukon sin iman nasabot katan sampai alhamdulillah jari na misal katan pakanya ang inong tarukon nasabot kain na so in pag-iman ini mga panahon hakam Islam bahasa Arab katuan bahasa Arab in iman bang ini sinukunta amo na ipamarat saya atau kan pangahakan in pangahakan imas ipamarat saya bukod ini dila katuan sa pangatayan jadi ha pangatayan kay kahararon sin pangatayan ami ang pagtawon iman ang tasdiq ang kanyabiyanahan si mga sila ulama istilahan makna sin iman law na qaulun bil lisan wa itiqadun bil janan wa amalu bil jawari wa huwa tasdiqu bi kulli ma akhbara Allah bi subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim aw ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam tasdiqan jaziman la yukhalituhu syakkun wala raib amoy timita si mga sila ulama in iman at inapagparat saya ko Allah subhanahu wa ta'ala pangahakan sarta in ini ipaglabtik sindila biar sabot siguro tagain na balikan ta jaba dagbos kasawahon itiqadun bil janan pag-uwas kadto biya mga tasdikun sin pangatayan hatinya
bangkyabtan sindila suwayad to aun puunan dayong halom sinbigit pangatayan. Wa amal bil jawari pagwas magbaribat kas in pag-iman mo haanggaw takbaran mo. Amayad to in matan pag-iman. Sabi mamilang pag-iman indila hadja Sheikh Sibara. Sabay ta in tao amon namong hadja sindila ini adto kung sifat sintaw mu'min. Sa sifat lawan sintaw mu'min. Ini adto pagtawag munafik. Sabihin munafik amin nagpatan pag izharul kufur, izharul Islam wa ibtanul kufur. Nagpatampal sing ka Islam hawa at turun mo bihan bariman sumagawat ya tapok halam sin pangatayan niya ingka kupor po Allah subhanahu wa ta'ala. So in pag-iman bang mo siyabot sindila mo suway on po nan ding halam bigit pangatayan. Sabi ayaw kita mabesi munafik yakuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. In munafik magkabtangan labi ng harila nila sa wayruun luon halam sin pangatayan nila pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. So amayad to wa huwa tasdiq bi kulli ma akhbara Allah bihi subhanahu wa ta'ala. In pag-iman amura in kahagaron mo. Parat sayahun mo ingkatan sin kyabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quranul Karim halam sin Quran maha mulia kataan sin beta sin Allah ta'ala jumatu inyan jumatu parat sayo sin tiap-tiap beriman amuyad to indeng hamang sifat sin pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala sada parat sayo niya ingkatan sin nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kataan sin kabtangan gimwa ding harila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam beta ni haris sahi inyan kataan parat saya kung tiap-tiap hari iman sekab inyan tukatan jumatu sa inkab tangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam inyan explanation nagpasawasin Quran maha mulia amuyan to so di eto man jari lamuran sin syak iban sin raib katwan di man jari lamuran sin pag-utob-utob atau akan pagduarwa paghawal-hawal sin pangatayan in pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala so siya sawasa wayroon man jari laong tapagduarwa ng pangatayan mag-unang iman po Allah subhanahu wa ta'ala. So sampai syabot si mga sila ulama wa min al-athar al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ila al-mar'i min kulli shay. Dahil hamabaribat kasintaw tagapag-iman po Allah Ta'ala suway in kaaunan sin Allah Ta'ala masin rasul niya labi kerasahan niya labi kerasahan sin manusia yan dahil hauno-uno na kerasahan niya di haluman sin dunya ini. Amuyan to in mga tao long tapul na ipag-iman po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukat wan biya mga sumpatiin. Alhamdulillah, ito matarlangin biya mga piya gana pi sa kalimento rin doon. Amin, beta niya in tungod sin pag-iman at niya inyad to amal sin jantung sin kita. So magawa long si mga ulama in pag-iman iman matan al-iman qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Naman jari in amal ito hinang sinbaran. So in pag-iman doon hadto ini tiasdik sim pangatayan mo suway to mapatarang sing ginhawawaran. Ha? Say kung kabiat to. Suway siya mapatarang sin ini ginhawawaran mo in piya maratsayhan. Kaamoy hindi mo pindahon ing katantan doon amin kawayan sin Allah Ta'ala. Patarangon sin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta miya makadiban sin amin pagyanon niya kasi niya. Pagyanon kasi amin urulong min katantan binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapahinang kay mo urulon mo adto katantan hinangon hakadar kakausan mo sarta di kau umana uno-uno na perkala doon bang aon doon haon panghati mo wat bukon naon lamod ini kau tumangkis manaykod magtoy so apabila ko si mod maon nalaraking pag-iman amad to namin biya kakwanan niya so danapan mo siya, katong sinaminlong niya, al-iman kaulun wa amal. Sabi beta siya kalimayin mo niya. Malingkat ibig mga ganap ito. Oo, mo siya ito. Al-iman kaulun wa amal atin niya, in amin, pagmungsin kayo ng ulama, atin niya, qaulul qalb wa amalul qalb. Qaulul jawari wa amalul jawari. Ini bukul sadyan magkaul bat dila bat malay ka sa pamakaul wa amal sadyan maknahan ini aun kaul sin pangatayan aun dai sab amal niya sabilang niya aun kaul sin dila sinanggaw tak baran aun dai sab amal sinanggaw tak baran mamangin dila nah alhamdulillah sa kaulaw lang mga kataw tay manguran pag anon dito hadto in amin mag-guide singkatan hinang amon en jantung kana innamal amalu binniyan amod to yung tumunyok kanya singkatan magpagpadyato hinang niya. Namang ito, in mapadyato niya ito, diya tumutas dahil hamin asal niya padyatohon. Kanalong niya in namal amalu, biniya.
Atin niya, sa kaulo, la in ammal, iwan sinamin niya teto, di man dyan magbutas. Di man dyan magbutas. Nabang sa upama, in ammal yaon, makapuklas din nakaikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon na to amin kabayan sinto Rabbul Alamin. Ang kanasambil amin hadis, inamin hadis, ini biyay takato taniyo, inamalamalu biniyat, sambil explain haulihan niya. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Paman kanat hijratuhu. Yan tufiin ang malakatuan. At ina explain na sin hadis man to, bang sa upama makatulik ki parugaing bukon na to ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Sa subay siya murol ha amin biyata taring kain na ito, manto pa amin uno na yung napatarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kan namisan ng mga Arab nag-uno sila bihan, nakaratungon pa Madina, magtuloy sila nagwagwag lang ngayon kami ni Bariman na. So magawa siyang bagsing Quran magtuloy. Kul lan tu'minu. Ha? Bal qulu aslamna walamma yadkhilul imanu fi qulubi. Artinya, bang wayron pa nakasudib pag-iman palang daghal, manjari na nga ng tao Muslim. So makawa di siya matag Muslim. Kita gawin. Sabi din dito mataas yung darajat sin mu'min. Mu'min. Ang alam sa mga sila maglililay, in mu'min, bang siya mu'min na, Muslim na siya. Walay sa kullo Muslim. Mu'minin walay sa kullo muslimin mu'min. Walakin kullo mu'minin Muslim. Bihati namin biya darajat niya. Namun sa ito yung biya mga ikakanak. So, amo ito katong Imarati Buddin. Imarati ba? Mula mga sinabi. Dapat na muna. At sinasway siya na sumod pa ka Islam. Sumunod pa Ang kauyan pa simod pa ka Islam, bukod magnuduki ba't ini kumumin na pamagtuni. Naman. Sa iyang pa ka simod pa, simurinder pa. Ayan pa ka simurinder. Naman dyan doon na kaulong ta, sumod pa na mahikarwa. Amin nang nakaw mu'min, bangyaw di pag-iman halong si pangatayan. Namun na agarajat sa sin namin lang ta Muslim, iban sin mu'min, mayo yung pagbitaan niya. Mayo katong pagbitaan. Dahil muna dahil ng mga hadis, lang matawag ba hadis? So magawa, kumakita rin mga hadis ng sabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita kawat kuno yan. Yung Muslim pag yan nun, masalamat ngayon, tayo mangod ni Muslim dahil sa. Man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Masalamat niya in, tayo mangod niya, dahil ngarila niya, iban siliman niya. Di siya makapaminasa, di siya makapamisarahan mo kung marayaw, di siya makapag, uno-uno na, bisara aming ka na hikakangi sinuno niya. Sinamoy in tay manghod niya. Sabab muna in Muslim magtay manghod. Na yung pag yan magtay manghod, bang masakit ka niya, masakit na kayo mo. Kung mabeto sa'yo. Ha? Masakit ka niya, masakit na kayo mo. Kaya sa panto ng mukbaran. Amo na. Biya siya sa panto ng mukbaran. Nampay mu'min, nakataas siya daraja. Sabab lang niya, al-mu'min man aminahun nas. Katanan siya. Man aminahun nas. Yadi mu'min ka. In mu'min pag yan. So atin niya in karihilan niya kahumpot inamin katan manusia. Bukon sa dyan Muslim. Sampai pa bukon Muslim. Yati namin darajat si pag yan aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatoy ko bang sa upama Muslim diha magdukan pa ka Muslim. Uwas nagdaraawa ka ini Muslim ka. Pikil mo kuno. Di makasud minsan ang anon niyan siya Muslim. Sebab dia larak niya. Ada pun imat dan beriman, lang sinabi mo, mad makaino-ino. Namun na. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Makaino-ino lang yung kakahinang sintaw beriman, yung kakaninang ni marayo sa pero lang inasabat sarra'u syakar. Apabila siya datungan karaya magsyukur siya po Allah Ta'ala. Fakana khairan lahu, maka siya karayawan. Wa inasabat darra, bang siya datungan kasigpitan, kangian, sabar. Magsabar siya. Fakana khairan lahu, sabab siya pagsabar niya, maganap siya karayawan. Way maluppas ka kanina. Way maluppas, matukan ni Maria sa Diyos. Masya Allah. Ako kisa sin sahaba, nagpangasawa ba siya? Nibiaon kaya bayan niya babae. Miyato siya pa ama. Nain siya ni Bariman. Hapon, tadi na nagbisara yung ama si babae. Iban pag yan niya, bang makulong niya tayo maun. At inibita niya, si mabaya siya babae. Kaya niya asawa ng anak si Maasyaon. Bang makulong niya tayo maun, alhamdulillah. Bang makulong niya tayo maun, Allahu Akbar ka. Masya Allah, beriman. Bang makulong tayo maun, alhamdulillah. Magsulat pa. Bang murid tayo maun, Allahu Akbar. Kawasin Allah Ta'ala. Ang dapat sabihin lang, bang tayo maun, alhamdulillah. Bang di, nahirap bilalamin. Ang sabihin. Napag-gosya ka dito. Kaya niya mga bariman, di sila magkalusok. Di sila magkalukalan. Tayo nila yung kataning Allah Ta'ala. Di ma-depress magkatuan.
Para sa ating pag-anon lang niya, biyasin kita, ay aon pag-iman pa Allah Ta'ala, mabaya ko magpahampit sing kaya hatihan mo. Lubong ba? Ang kan na kau, ini mamayta amano siya. Na tumayma siya, alhamdulillah. Di siya tumayma, alhamdulillah. Siguro karwa ito. Alhamdulillah karwa. Tumayma siya, alhamdulillah. Di tumayma, alhamdulillah. Sa marayaw ra kau kanya. Marayaw ra kau kanya. Misan habiyan ito. But muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya kita antay paminsan na ni Quraish kanya. Kampung niya pa isang katanta. Agad di marungog in himumungan. Katansa. Way rin yung Rasul na kuno. Kaya saran na dyan. Nakantoy kuno. Naabot man siya nakabalik pa Makkah. Ha? Pag-usip yan na siya. Matadumnuna anni fa'ilun bikum. Uno yung biya natatali niyo biya, hinangon bukan niyo huwak din. Na uno yung parasan, bukod nagsasawan na biya. Nagsasawan na sila. Sa defense na ini. Long niya naway na, ini pangusan na kita yun. Na alam niya, anta akon kari, mabno akin kari. Long biya ka ito marayaw. Ikaw na, anintaw marayaw, makuan katanta. Naway ron na, bisara sin Rasul, uno-uno. Imiyan na dyan siya, idhabu pa ang tumutulak ka. Kanaw na kamusin pa namin. Alhamdulillah, kaya niyo na yung dakan ka ko sinalaw talaga. Alhamdulillah, siguro nakita niyo katan. Nabihat to, buko namin lang ta, ang dapat namin guyoron mo yung taumon pagkabayaan. At inagatuan, in-long ta, amuin, pangatayan ta ini. Among tiamarat sa tarong si pangatayan ta, magparimak ka sa kakahinang. Kakahinang ta. Sa mga to iman pagtao. Amo na. Bukas yung pag-iman, amo yung kakahinang palayaw. Sabi na binamay ta, nalaw na. Laysa al-iman bit tamanni. Amo na. Walakin al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. At tinabukuring pag-iman ang anang sa manusia. Amo na. Sa pag-iman ng sinabi sallallahu alaihi wasallam, ma waqara fil qalb. Ang nakabutang yun ng sige pag wa saddaqahu al-amal bunnalun sin kakahinan. Kakahinang niya. Ati na magparimakkas in bunga sin pag-iman doon hakakahinan. Doon nakakahinang niya. Amo yan. Alhamdulillah. Kanalang sa mga ulama al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin Bila falidatin. samarin. Yan to ka. Kami ilmu pamarat ilmu panghati rin kayo mas di lang magbakkas Di sa magbakkas ay sa- kakahinang mo. Oo. Kasi sa pantun ka werong bunga. Way Yung siya, bunga niya. dapat ko. Di magpubunga. Ati naman maiwan na dyan katas ka kanya. Iban biya korekto rin biya kami pagyaron niya kain naman nagpasapag sinaka ma. Mang tumay ma intao na alhamdulillah. Ay ni marayo et. Pambi tumay ma na alhamdulillah. Aon na pala. Aon na pala. Tumay ma sir tumay ma dilan na sa mga marayo. Nahinang ka ni kawali. Nahinang ka kawali. Makiratan ila rabbi. Amo rin yung ka. Di kita Ang kana ko makayang bihad to, inara may Islam di pagpanglugos. Di pa. Lai kra. Nabang siya dito may manamisan na siya. Dali na. Amo pagka kita yung makakuha ng tao, makalugos paturon dyan. Minsan yung Nabi Muhammad amaon niya. May rasunod pa. May salam. Nasampay nagpaturon ayatin Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Di ko makahidayat ya Muhammad isusing kalasahan hidayatan. Sumakoy ng Allah Ta'ala hidayat si isusing kawayan. Ya amura ko man long ta kung sa pa maamin biya kalasahan mo tuod. Dari sa kan humundong. Dari ko mundo. Buko ni sa blogoson mo sa hupo-hupo. Hapukuan. Ati na haturan ka. Biasin Nabi Muhammad, amin amaon niya, mayroon man simod pa kami Islam. Masisi imian, la astaghfiranna laka ma lam unhaan ka. Masita ka pa ngayon, kaamunan pa Allah Ta'ala. Sa lukaya kulit pa, lamon sin Allah Ta'ala. Liang das sin Allah Ta'ala. Lamon sin Allah Ta'ala, ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Walang ko ba? Bukuling kaunan si mga kanabihan ibang bariman. Amin pangayon na kampunan ng mga tong sisirik Allah Ta'ala. Minsan pa ugat nila. Biya ito lang. Kana minsan no alayhi salatu wassalam. Sa babaon dyan di ka na siya Allah Ta'ala, unin pa ngayon niya, hiril. Iwan uno inamin biya mga iangan-angan niya, unin pa ngayon niya, hiril sin Allah Ta'ala. Naamin hawak to na sin nini. Nagumbaktaw pa. Nagumbaktaw pa. Laong sin ama, anak, iyabon na yar, kamaan. Sakat na ko mari. Nalaong sin anak na. Sa awi ilal jabal. Ya si maninal ma. Matura ko man ako ng patas po. Kati na may nagkaroon pa siya. Laong sin ama, laya si mukan diyong. Wayron na makaparihara kay madlaw ini. Kari na kautuon. Nari, napagawas ito ng ambak-ambak na siya pala. Sa pablimiyo na simbudin nini kuat. Kintubi, kindakat. Nantubi. Nana ngayon na siya pa Allah Ta'ala. Nanaong sin Allah Ta'ala kanya. Walay sa min. Ahli. Innahu amalun ghayru salih. So, akaw po ang mga kwento may mahato, imagtay manghud magtali, anak mo rin ang kaaram. Ang kaarama. Oo, katuan. Amatin family to, damin, pag yan
pamilihan ang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwa, amon. Amin parpagbutan si Amon na Pagkutay to. Mangkod. Amon hangka Ang kakita. pamarat saya. Oo, amin hangka Oo, kita. nasabot mo yung pamagot. Hmm. Sabi nakiday mana niya, bukong babagot, mana sin. Okat ka na. Ako do. Oo, amin do. So pamagot, atin niya, inikaw na ginangkaw pamagot. Iban sintuhan mo rabulalan. Rabulalan. Ba't amatin siyukat kayo mo? Hmm. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Pag ubusin pamagot yaon, tiap-tiap ang karumang kaadlaw, kuanon mo yaon. Paituson mo to. Paituson. Amin bang mandi siya humuka. Buko mo pahukaon. Bukon, paituson mo. Ipagpaitos mo yaon, makahangkot ang pito sa baba-baba na ang karumang kaadlaw. In kuha, ni namin pagpahugot mo yaon. Sabab, kanti ko no, isa bang kau imo lindihan mo to sinlubid. Yan ito yung inhutog niya, ito Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, kapasaran ka. Ang ganda naman kasi kumain mo gatuan, pang na yung gugos, sa ukat huwa. Amo na. Ba't ko rin makapuklas? Amo na. Bukol lang mo ba, takad na, kaon ko na ini. Ha? So makatuta katuan ng tungkol lang na pagtarbiya. Gati, Pwede section si Barkain na lang na in kita rin ni katuan. Kasi po rin kunin mo tarin din. At hindi kita magpasampay sin ang taara man. Ini kawajiban sin tiap-tiap katuan katuan. Arapon, long tayo na muna lang maghidayat. Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na. Di ta malugos, intaw imano siya, amin lang ta pasurun pa kami sa matapakagong kato. Sa ingkato natin, mamuas kita kataksilan po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi kita mataksil si mga manos siya, amo hindi nakapasampayan. Sa hatungod sin ahdi, masya sa sipa, ang tahanan kasawa, nutukat, ngayon tukatuan, sumita tasanta. Bukon lang mo nakapatumtum ko ng kaminsan, na humudong na ako, asal na nakapatumtum na ako. Sa ibetas ng Allah ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah, wastabir alayha. Daaka in family mo, limindog sin sambahayang, at inasambayan siya bugkaton sa agad na yung katandang tapya wajib siya ng Allah ta'ala. Wastabir alayha sa tatasi. Nakanituon. Sa lugay mo buhi, ayaw ka humundong. Ayaw ka mag-give up. Apag matumtumhaan ang kasawa mo at awaha ahlin mo. Sa may kawajiban kayo mo yan. Nabiyan to kayo. Asupaya kita yung mataksos nun. Amo yan. Bihati namin sabay ito maawon na kuan. Sa long ta, bang pananaman mo bi alo paragbos in pananaman sin anak mo bi karna in siya liugos na lumagkaw sa dando kay imbi. Doon yung strategy ka to, ano? Pero sa hingga makuan niya, matayma niya magmakina niya. Ini maksud itu katanda. Sabdi man jari mabutas in magtaw-talian. Iwan yung mga ini katan, bang sibuin katahinang nila, ha? Magkuan ba siya? Mag-ini ano ba ini tapal-tapal? Magtapal-tapal. Pag yan ko magtapal-tapal, inyan to ng kauna na. Sumuno inaulihan. Bang sibo dahil hinang nila ito katantan, isang dako lang na hinang singkaybanan, katapalan yung kaybanan. Bihan. Sabab na, isan kita ini magtaw tayo mga kanalong niya. Bang biya mga nagpupun-pun biya ini. Yan sa rayo-rayo na, bang magbutas na biya na. Yan ang rayo na, ini magbutas na kita. Nalong siya pa abutan kita sinini manahot. Bihan na ando. Isyo din yung makauna rin katutan nyo. Nalawag-lawag ka man kami sa... Ha? Biyad ko sa... Kaya magtutay manghot, bang makasud palawang sininikwan, palawang sulukat ng kaibanan, na magkuan man yan. Biya magbutol. Biya nung niya, nakakadakad kita niyo. Ay, naman ang best friend ko. Oo, no na ba yung tulong niya siya. Na, ang sa ito ang buhok kami jaman, nasabot hati ko rin. Amin nakauna yung tulong sa ini. Dito man sila halom sinini sulka bihan. Nung ikuan may ito wala di bihan. Mabaya da ko nung nilawakon na to. Nalawakon nila halom sin sulka di nila wala nila kawakan. Nalong niya man nalatang tanay ni katanta na lokal ta ini. Maray long niya way doon. Pag bihan nakadtunta niyo na panarta. Pag sid nila ito kayo doon. Ito ay ikaw na long niya may ta siya nakasud mo haon. Kasi panay bantay nito. Panay, nagdulungan-dungan ko pa masjid bihan, nagdulungan ko sin hinang katanyo. At ini nag-iingat iwa sin hinang katantan. Anong sinpa? Nawisan, pangayuntan pa Allah Ta'ala, mayroon mahinang ka. Ito na siya. Ya Allah, hinihikuan mo, kasaksiyan na mo. Nag-aagad-agad kami, ang kahinangan kami bihan, ang kakauman kami bihan. Ano pa ngayon na muna kayo? Anong kinatawaan nyo naman ito pa naman ka? Nakatuon nila nakawaon. Palaw. So, makaan nila kayo tao sulga. Minsan siya sumuot pala kung sinini narkadi na siya kapasuan. Pasalimbaran niya. Kaya tamingan niya. Kaya tamingan niya. Minsan siya pakain. Naamat tinday ng mga ini sa reyo-reyo lang ta. Kanasabatan ko na.
bangkitan yung mga kapagbutas, nabihan to rin subay. Maglaglag. Amin, ino-ino-hon mo yan. Ino-ino kita inshallah taala. Ino-ino mo. Nagkaroon kan sa kami rin. Oo. Ang kalingkuran kami hawak to yan to. Beto kami. Nabihan to yung kwan niya. At among Pangindo awag ito sinang kataw pangkataw. Amo Diya na. sinasabot mo na bata-bata yan to. Ama niya sabi magibalat katuan. Ama niya. Si bata-bata huwag itimulakin ama niya yan siya kawa-kawa tumaandom mangandom ko Allah subhanahu wa ta'ala niya ama niya kailangan. Yeah. Nahawak to tulakan niya ama niya. Pag uwi niya ama niya natulakan, nakadto sinamulong before sinamulong simbayang sumo. Dito sa abunangin doon anak niya halong simbay. Way kay ingatan sin anak, yaw na hama ni halawang simbay. Nangin do ya Allah do hidayah ko ni hama. Ya Allah mama niya makumoy ng bariman. Nadiwog sin ama katwan. Pag sib niya man anak niya bata-bata nangin do ako Allah ta mama niya man kedua. Narid tuhad to limulok in pangatayan sin ama. Sa kita in anak nagdaramulong nagtangis, in kami patuhan maman siya kahidayatan maman siya amoy in magkapag-ibada. Narid to katuan hawak ko ito na nag-ailin ama, miyakan si mambayang subukan niya na hinang barimin ama. Allahu Akbar. Pangindo ayan. Nabihan to. Yan to hambok na nga mga bunga simpag-iman. Bunga simpag-iman. Bunga simpag-iman. Sabab nawang kau kuan bihan na alhamdulillah hati ko ino tumiyabot nga alhamdulillah yarin na Ito tayo may isa, miyabot na to inbilang tayo ni. Duhal ko. Yato na mga katotay manghuran, murah-murahan kapag balikan da insyaallah subhanahu wa ta'ala, misan bukon habulan Ramadan, kalo-kalo biya mga mahinang na ini biya pengajian yung biya mga jimato insyaallah ta'ala, itukbal ko pa, buro na to ang mga mag-abang. Binay pa madili. Ustaz Abdullah dito yato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ito di man to yan. Ito di man. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.